re moyenga ke tsama le yena Dr. Masekwane se re ame ka maoto le yena. Thank you, Lord, for your blessings. Ntate wa ka o so besitse mollo wa Yeah. Paula re besitse ntate wa tuka mo wa tuka o re modimo ke leboa yeah ntlo ena ha qetile o re ke leboa le dijo tafoleng ya hona ka le mo ke beang hlogo o na le mo ke beang hlote ha qeta o re ke leboa le dieta Ntate wa- hoba ka jeno ke kgona ho rwala dieta Ntate wa ka. ke leboa sure ntate Masekwane jwale re lenanong la ntle o le tsebang haholo la bua monna ra ba dumedisa ba dumedise ntate re banna ba bontate dumelang kaofela ke nako e le hore bomme ba bitse bontate ba bulele di wireless hodimo ya ka tsela e makatsang ha re qala re re ho bona khutlo tse nne tsa lefatshe lenaneo lena la ntate Motaung Bua monna. e reng bua monna Yes. ya re shebane le lona ka mahlong bosiu ba o seng bona wena ntate Thuso o dutse pelong ya ka hore hona le ntwe la hlehileng ka ra ngwana monna monna o lahletswe ke ntho e modimo a ne a moetsa ka yona ha fetsa modimo a creator monna tshimong ya Eden. God created a man to become nothing but to become a manager. Management o lahletse ngwana monna ye ha ona le ntho ntate Thuso e lahletse ngwana monna ke management. How are you going to manage other people while you can't manage yourself? O thata ho manage batho ba bang, o thata ho manage ntho tse ding, o pallwa ke o manage wena pele. wena ka boena Wena ka boena tshwanetse o be le element ya o manage, ho itsamaisa o itshwara hantle, o ihlokomela, o bua jwang le batho, o phela jwang le batho, o na le nnete hakakang le batho, o shebana le taba tsa hao hakakang. Hona le banna ntate Thuso ba tletseng leleme o fumane motho a le leshano e le monna ntate Thuso ba phela basadi a le maka e le ba monna hlola basadi o ya di institution ha o tlo sheba ditaba di tla ka banna matsatsi a monna a tshaba o thetsa and asale mo re ntho e lahla integrity ya hae e bolaya semelo sa hae jwale modimo ha fetsa hore monna ko beya tshimong ya Eden modimo ha qala a re ho monna hore necessity ntho o e hlokang haholo ka ho fetisisa modimo ise a re ke mosadi man ntho a kgolo ntate Thuso e monna mo le mo a hlokang e modimo a mo etseditseng yona tlhoko ya pele ya monna a se mosadi ke mosebetsi ema hona temmo motho motle jwale le mmitsa last number ke na le yena ka jeno hobane lenaneo lena la bua monna Yes. ke lenaneo le tlamehang hore le bue le monna Yes. le bue le nna ke le Thuso Motaunga le bue le Dr. Masekwane le bue le moruti mane ka mona ntate Moeti kore e be lenaneo le bue le morahao Yes. wena mme wa ka wena ausi wa ka wena rakgadi wena mmangwane wena nkgono hona jwale be a setlolo sao haufi le sea le moya yes ntate ona le ntho e buileng Yes. gore o ka tsamaisa bophelo ba hao jwang le bophelo ba batho ba bang wena ka boena o hloleha ho itsamaisa o hloleha ho imanager wena ka boena wa bua ntho nngwe hape wa re o ka etsa eng wena ka boena o sa itlhomphe wena ka boena o lahlehetswe ke tlhompho ntate wena ka boena yes o ka etsa eng bophelong bona bo re leng ho bona sure jwale gona jwale wa tshesa wa baba o pelepele o re ntho e kgolo yeah o re ntho e e kgolo kgolo a se hore ho thwe mosadi pele ntho hlokwa monna e kgolo a se mosadi hloko e kgolo ya monna tlhoko e kgolo ya monna ke mosebe ha o re hloko ya hao e kgolo ke mosadi o isa mosadi ka o sa sebetse
o tlo mo jesa eng o tlo mo apesa eng because lentswe lena la ho ba monna le tswa lentsweng le reng a father and yanong to be a father le tswa ko lentsweng le la ba Hebrew le reng Abba means a source and a sustainer. Abba means a source and a sustainer. Oh, yes. What are you doing to me right now? Wait, yeah? Abba means a source and a sustainer. Yeah. Come on, someone, how le munna mudimo o entrust ka di resources. The resources don't want to sustain but as a how family and the children. That's why the resources of the Tola young only work can attract the resources. Or attract the resources. Or attract the resources. Yes. And how the fish who management. How do you distribute them to the relevant institutions and places? Jwale o di aba jwang hore di khone ho fihla mo batlang hore di fihle teng o di aba jwang jwalo ka monna hore di o sebeletse di sebeletse wena di sebeletse lelapa la hao. Yes. Oh, last number. Wa fa wa ma ntate wa ka ke yona ntwe la hletse motho wa monna o lahletswe ke management ha o lahleha mosadi o take over without information of management. Lefatshe la senye. Monna o molomo lahlelwa ke management ka ra lelapa ha tsebe o frustrate lo confuse mosadi le bana jwang. Because they don't know whom to lead. Because motho o tshwanetse a etelle pele jwale o setsa lahletswe ke tsela. O lahleile. Ha khone o manager. Yeah. Ha khone o tlisa dinto ene monna ha qala a thola mosebetsi a tlisa di resource ka tlung monna o tshwanetse a tsebe hore e nna ntho re reng ke foundation ntate thuso ha o no e utla e bue mone re le sedi family e modumaka foundation ha o no e utla e re no I'm better than the station on itself. Foundation e thotse mare e tshwere matla ntho le nngwe e rilaile o duma yona ntho le nngwe ya shine because of the foundation. Monna o yetsa ditso ba foundation a thotse bana ba hae ba shine ka baka la hae a thotse mosadi a shine ka baka la man is a foundation. It's harmo ako it's harmo ke tlo e tshwarang dato ono nana hore re ke re rapele hona jwale moruti re ntse ke re o tlo fela bawo bethu osezulwini bani pathengo
Yebo ke. Wow. Ai hey wa tswa ha shwa ka jeng a go re ke kenyeng tatendaba le yena ke mo betsa live jwale Facebook nyena ya le se kena tatendaba ken hanyane fela re ntse re tsama le doctor mona Masekwane mona le ntate Mwedi ntatendaba dumela ntate wa ka dumela ntate Thuso ke dumedise di ba mamedi ba Lesedi FM ke le bo ntatendaba re fumana re tshisa ke a bona la tshisa re a tshisa ya ke banna ba kopane mo mamedi ke kene hantle ke le bo ntatendaba o tswa lefapheng la thuto provinceng ya Freistata me o sebetsa le Dr Maboya fela taba ena e ntatendaba tla re fa yona ka jeno ntatendaba a ko re fe ditaba re tsebe ho tla tswela pele ke taba e o tlang pelo ena o ka bua ntate Thuso ka ke nnete ke taba e o tlisang pelo ha bohloko ke taba e bohloko haholo because ke nako ya dihlahlobo ena o na le ngwana sekolong se bitswang ka hore ke Dr Feljuni mo mosue ola una le diqoso tsa hore ola bita ngwana ka la boraro seng ka bo 11 ho kae hae kapa ho kae ka hari sekolong classing e wa nona le storeroom ka morao ola mkenya mwanza ansa ngola test ha ntutla etsa dintho tse tshwanang le tsena o a kenya ngwana ka moo ora ngole test ya bo ngwana na kula sa khona ngola test abang ambea mo ora ngole utse bana ba bangwe la ba tswa ba ya maybe breaking ka ba classing engwe yena ba kena aba etsa ho thula ba a etsa dintho tseo mme ngwana ola jutsa wa o mongwe wa di relative hore teacher o nkentse tjena ola etsa tjena because sekolong re lahlehetswe ke management yena ha ikutlwe hantle hanti ngwana o etsa dintho yena aba fitla hae aba reportela o mongwe wa relative a senda SMS or che ke o etsa tjena ke tswe ke nta teacher o kene ke ntse ke ngola ena teacher ona ke o monyane future high nearly bright only 30 years teacher ena so here me maponisa a motswere ba monkile I think maobane la hlaka ka before le khotleng ba mo khotitsitse o ka hara tshakane la go bua le wena tjena mere le lefapa on behalf ya letona la rona Dr Maboya re tshwara ka mathen twena a sentwe dikolo tsa rona ke mo bana tlamele ba tshireletse ba sireletsehe ba protected ba ithute ba produce bana bos bana ba rona ke setjhaba se setla bos ntho bohloko hore re setse ka matsatsi hore bana ba ngole di exam so re tona le teto ya hore ngwana ona a ska ngola di hlahlobo tsa hae a di ngole sekolong se sengwe because o tla ba o be o raza shebane le teacher a kapa le environment mara teacher ba e kwalletse ntate Thuso ntate ke ntho bohloko re swabile jwalo ka banna re swabile ntate rona ba ruti le rapele dikolo tsa rona yes especially ka nako ena ya dihlahlobo bo se ka dihlahlobo and re rapele bana ba rona le rapele matishere re rapele ka ofela hore le dihlahlobo tsa rona di tsamaye hantle haholo because re sebile dihlahlobo re na le bana ba grade 12 ba ka ba more than 40,000 ba dutse ba ngolang dihlahlobo tsena mme Ramasedi ka mosebetsi o kgabane wa rona ba ruti ra re kopa hore le rapele bana ba rona hore ba sebetsa hantle ba ska etsa dintho tse mbi tsa go qopisa mo dikolong go le teng if ngwana a kena ka cell phone mo ngolwang teng kapa a kena ka diqephe
o tlo beya ngwana yo e tlo jeopardize ngwana yo chance ha yo ra ngwana ke ka ho he re kopa hore le rapele a hole ba ntate ba ruti hore re thuse hore re sebetsa hantle selemo sena ke le bona ntate wa ka re le bo menahane tsela tshweu re le bona ntate wa ka simohem kena ntate wa ka a ko utlwe nthontse o bua ka yona ya hore banna re lahletswe ke management ha tlameha hore a manage bana wa ba exploit ke management ntate wa ka seriti sa monna se a kae se tsamaile se awa ka tsele bohloko wa tsa o buile nthong ya o qala mona hore monna a sore modimo itse mosadi pele mosebetsi pele because once every man pelo ya ka ko rapella monno molomo a nne le ntho ya mosebetsi okay a nne le ntho e ka beyang borotho o duma tafo yes because mosebetsi ntate thuso ha monna sebetsa thotse mosebetsi e express ke opportunity ya go expressa the hidden skill and a talent and a gift monna and capacity and potential monna are ring this is me and imwetsa proud. That's why how ka shebe banna ka ofela ba phapang ke ba sebetsang wait Dr. Masekwane wafa or monna papa ke a sebetsa ko mame o e be hantle ntate mo fa confidence e mo fa boitshepo hore hona le ntwe ke beyang tafuleng hona le ntwe ke etsa inketsa o tlontate thuso monna hana le mosebetsi o qala aba le voice le ka tlung ntate thuso motho o sa sebetseng la ka bua sekgowa no yana re tlo correcta di grammar hore mwana re shi o itse he mara ha motho ana le chelete a ibe grammar is not a matter haina ta la sa tsebe sekgowa it's not money is power work is power ho kwala bohlatswa le mo bohlatswa bo lenteng ko mametse mo mamedi motle ke rata go leboa holo wena ntshupetsang masekgom ore a bishop ya ka wena Thabana ore bathong a ke le re feng dinomoro tsa Dr. Masekwane hle kore bathong wena Didi ya ke o bona ka mono lo wena Palesa ko shebile lona Mphaki ko shebile re tshwere taba e kgolo mona re bua monna fela ka jeno ke memme ntate Masekwane a tlo bua le monna a bue le ngwana wa moshemane yes hore jwalo ka modimo a re bopile re le banna jwalo ka modimo a re bopile re le banna doctor hore sheba tsamaiso wena ka buwena tseba o itsamaisa pele yes tseba o itsamaisa pele wena ka buwena o itlhomphe self control wena self control yes boitshwaro o itshware wena ka buwena kopola tsatsi le leng kana go tsa bo di election mothemong a re ho emong ai ka ro hloleha ho tsamaisa media hao gore o nana o tla ba le councilor wena ona le mothemong ne ke bala koranteng ke tla be mona ra ehle mona ema ara o no loka o tlo re tsamaisa jwa o hloleha o tshwara cherry ya hao hantle empa o batla o kena bo counciloreng gore o tsamaise setšhaba o hloleha go tsamaisa cherry motho a le mong fela a le mocherry yao o hlola ke ntho ka ne hlaile mona jwale ntho o buang ka yona ntate wa ka gore ha o hloleha wena ka bo wena o tsamaisa ntate thuso ntho tse ding a so re pallwa ku di etsa eya ntate wa ka di ra hloleha o di etsa yes but hona le ntho re reng ke discipline kore discipline le ntho la ono rata o etsa e go tlisa e re gona le ditlamorago and then o scala scale is out ditlamorago di tlo benefita or di tlo destroy and then self control e be e tla he e phete hape ntate ke miss call e phete ha ntate wa ka re or ho qala discipline ha itla e hana o etsa ntho le ha o no rata o etsa mara discipline it's not worth it now
e ya hana e re ska etsa ntwe discipline e re mo ngwana monna you come a long way to be where you are. Discipline preaches to you. okay Discipline says to you, you cannot build Rome in 10 years or what will destroy in a second. That's discipline. Discipline la bata only tato say, but tomorrow it will be productive. Discipline. You know, high discipline. E go fa ntwe reng ke self-control. Self-control e etsa o qale o bone dintho tse banna ba bang ba sa di boneng. Ka mantswe a mang monna ha balla ba re a ke na tšhelete ke batla tšhelete. No, it's a wrong concept. Monna must never pray for money, but monna should pray for an idea. Idea will attract money. As Miss Colonda did too. ko mametse e lile palong tate e phete hape e lile palong e jwale ena e la palong ntate thuso monna e mong le o mong ya mathanka mora tšhelete ke concept e wrong o kekebe wa ifumana hobane wa ilelekisa dula fatshe o nne le discipline o nne le self control o kope modimo a o trust ka di ideas ya o romelle di idea o qala o bona dintho tse batho ba bang ba sa di boneng. Hona le monno mo ke ne bala bukengwe araba ya tulong engwe le monno mo ha ba ntse ba tsamaya mo o fihlela a bona monna o motswalle wa tsheya o bona batho ba tsamaya ka maoto fatshe ho sena dieta mo ba sa rwala dieta batho wa tsheya a re banna ba ema mabenkele ya ona ke monyetla wa ka o khatla CEO bolene ya golf ke tla shapa e re bala ka talesobe masoba screening has fa go ska o bane ke pakile kolo ya ka strateng lesedi kwena ya latelang natefelwa ke bophelo o seke wa tshwenyeha fumana cover ya koloi ho tswa ho mofani wa short term insurance kena ho santam.co.za kapa SMS lentswe cover ho 36101 Santam ena ke tukoloho. Santam ke bafani ba semolao ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba ngodisitsweng ha ba fani ka insurance ya bophelo ke company e laolang di-company tse ding tsa yona. Jwale o so ka streama Betway Premiership go Showmax Premier League ka bantse ke re gena ke hlile ke re ka 69 rand fela ka kgwedi o ka iphumanela bolo e ipetsang pele ya Mzansi le Premier League. Absolutely astonishing. Go fela ka pokotong ya hao ha ba ihata ntse ba ihatoha ingodiso ho showmax.com. ko mametse ntate wa ka ha kena le monna ona wa tsheya o tsheya batho bana ba sa rwalang dieta bana ba tsamang ka maoto motswalle wa hae a bona an opportunity ke mo idea e kenang teng ha batho ba bona short left idea go bontsha short right monne mo le mo ya mametseng today ha ka ithuta o bona dintho ka tsela e batho ba bang ba sa e boneng ka teng bothata kore re batla crowd ntate thuso re batla crowd ya re batletsa dintho ka group re bonwe re batletsa ntho tse yentsweng ke batho ba bang re batla ba mponeng ntate wa mponeng ke bone bothata re batla o thabisa le ditšhomi tsa rona tse haufi le rona ene re a senya the problem ha fetsa monna a thola idea ya o etsa dieta o sane monna a bona monna a etsa dieta a re kante o etsala a re no ke mo ke leng teng thwele no re bona re le modi so monna molomo a ithuse o utlwa hore a change tone ya batho ba mo potapotileng a ke matheka ona hanyane ntate thuso pele re tlo chaisa modimo o re ho monna ho ngwana monna mosebetsi pele e seng mosadi mosebetsi pele kore concept le need e kgolo ya monna ke mosebetsi ha fetsa modimo a tlisa mosebetsi mo ntong mo monne o mo bolella a re mo mosebetsing you need to learn to cultivate mo mosebetsing be creative e ba le kelello yane bula kelello hai pole
kolello ya monomolomo e sa pholang e nagana nonsonso e etsa ntho Tse sa lokang. titjhere a di entse, because an idling mind, it's very dangerous. Oh, Ke yone kotsi. Be creative. Each have nna le plan ya gore next day ke tlabe ke le kae ka nako ena. 2 years, 3 years from now, Ke tlabe ke le kae? ke bona family ena e le kae, ke bona jwang tsela e ke itshebang ka yona. Ha fetsa modimo a mo kenya ntwena, ha o fetsa o thola mosebetsi o nna le creative, o nna le cultivation, therefore tseba o nne le ntho e reng ke protection. Sireletsa. Man is made to protect your family, protect your child, protect. Ntho le ngwe ntate thuso. Mosebetsi o modimo o file ngona, la o ka o fa sheleng jwang, protect that work. Mosebetsi o modimo a o fileng ke miskolo e phete. Mosebetsi o mollo o mong o modimo o file ngona, la o ka patalwa 2 cents, learn to protect that work. Hona le motho ya lelang that opportunity. Yes. Hona le motho re, if I can have a chance, o dula mo motho la dutseng teng, nka etsa di wonders. Yes. Protect that as a man, protect your family, protect everybody. And then modimo a fetsa aba mo kenya ntwa gore now you are a sustainer. Wa bona ntho e etsang banna ba faile, ha wa tshwanela o etsa mosadi a o kope tšhelete ntate thuso. It's illegal, ke error. Ha o le monna, you don't wait to be asked money to sustain. It's your duty as a man. A wa tlameha ho emela hore mosadi a o kope tšhelete ha o le monna. Wa tseba To sustain it's your duty. ke mosebetsi wa It's hao. automatic built in you. Ntho ya hore ho kenywa mavoso so ke lebaka la hore basadi ba bone hore men are silent to do their duty. Ba ba re mavoso. Mari if monna na tseba mosebetsi wa hae kana language e sa hlole sebetsa. Kana banna ba sa di tronko. Re lahletswe ke management. Sustain your family. Banna ba dula mantse ba re ke ngwana ka ole ke mohaka mona. O beya entafoleng, o patala di bills tsa ngwana wo wa sekolo na. O batla ngo ba proud ka yena. Today bana ha ba graduate, ba tsa di credit ba di sa go bo mmabo. Because ngwana monna o feitse management wa element ya go sustain. Ngwana ona o bona re mama ko di kitchen o entse hore ke rola dieta. Ke apara ke aja di duties tsene tshwantse di etswe ke mang ke ngwana monna tsoa mo lenteng o tsebe hore o lahletswe ke di qualities tsene le hore di o etsa se o leng sona. Jwale ha monna lahlelwa ke di qualities tse ntate thuso, o nna frustrated, o nna redundant, o nna confused, o nna miserable. Mme o ya lwana utlwa bojwale ntho ho yena mona e ba sebetsa e fetwa dibetsa o a lwana. O ba angry. O kwatile ka nako Energy yeo we sebedisa ntho tse wrong jwale, because energy yeo ha e sa tlhole e ya to the relevant places. E feitse ka lebaka la management or energy e tshwanetse yeko o qetella betsa mosadi, because it is a trapped energy. Battery ya o ka e charge molebe ya thunya. Emamo a re battery o ka e charge molebe e a thunya. O mametsa le Lesedi FM le naneo ke ya Aibo, soldiers of the cross.
cha hey suka madoda suka ke a kokota ke a kokota hey ha hey yes hey hey imemnyango oh yeah bapina monate soldiers of the cross yeah last number Dr. Masekwane tauwe kgolo taba tsa rona dingata ya jwale mona re fa monna tsela mona ya hore modimo ha mo bopa hore so re mosadi hey mosebetsi pe ke ka ho wena Dr. Ibeke nepa o mpolelle a ile a risa tshimong ya Eden amen practical example a risa tshimong a re o tla mosebetsi pele a risa masimong pele modimo re isitse masimong pele pele o ntho tsena kaofela le diphoofolo ho pele ha fetsa I need a manager and I trust ngwana monna ka management re ntate thuso o qadile masimong pele ntate wa ka harabile tswa next lefatshe lena re bileditse o tlo manager di resources tsa modimo amen mosadi o kena kae o thijwale o hloka mothusi ubududu man o hloka mothusi and ano iring a se mothusi fela hona le lentswe le ba le sebedisang ba re suitable helper a relevant one suitable hona le batho ba dutsing le basadi ba sing suitable hey wait hauna hey moeti bana let's wait it will frustrate it causes the rate of divorce it causes GBV is because banna ba dutse le batho ba sing suitable bothata ke lentswe leo suitable every man can get a woman but it's not easy to create motho o suitable motho suitable ke o jwa ntate o understandang o kgonang ho amohela ka bohlanya ba hao le mefokodi ya hao lo fokola ha duliswa ke lebaka la hore o na le eng le eng botho ba hao le tsamao le leeto le pelo ya hao kore ha relate le wena ka dintho tse physical o relate le wena and connected le wena ka dilo tse sa bonweng ka mahlo soul and the spirit yes wena yes money soul mate ya oh that's how you connect mara but wasn't suitable about connect with soul kore hobane hali suitable all right ndato aga ke o kwala reconnectile ka lebaka la hore ntluki reconnectile ka lebaka la hore koloiki reconnectile ka lebaka la chelete ki and ya no ha ise connected ka soul ha build the soul mate ha ntho tse o di fela ntwe re kopantshitseng jwale ha re le soul mate la di ka fela re tla nne be re di soul mate we are we banna ntate thuso ba hloka di soul mate tsa di helper tse suitable
la ka tijolwa mosebetsing mme o na ntse a dutse e tshware moruti e tshware ntate jwale kereke ya hao hana e o kae Ntate Thuso re mo number 9 Levy Street Hilton area mo Bloemfontein ka ratoropo ke mo re leng teng mo re Ka kopanang- Hilton. ka Hilton mo le kopanang le rapelang mo re teng kopanang re rapela teng ntate wa ka modimo thusa batho modimo phidisa batho modimo wa sebetsa haholo batho ba tswa all over outside Bloemfontein every day and night kereke e ka Hilton area number 9 Hilton area number 9 Levy Street Levy Street mo re leng teng Bloemfontein thank you ntate wa ka ntate wa ka ke atla mono ke atla Yes. ho wena mono ke atla ke a Yes. tswara kana kwena ke a unka mme ka mora mona o ile o sebetsa mo kerekeng Yes. o lo sebetsa le batho bana o sebetsa le bana o sebetsa ke tlatla mono ke tlo letela ntate moeti ke tlatla Ke mono o tshepa. ke letela tsebiso e ke tshwere fela kore today a rena tshebeletso mona oh ke isa batho metsing ka jeno ka jeno lena ba mo le di-taxi di tlo banka re ya metsing o sa ile kolobetsa re sa lokolobetsa ntate Thuso ntate o hlokomele metsi hle metsi a le boimang ka ba baruti ba bangata ba ile ka metsi Ntate ke a wa- kopa le seke la teba la ya hole kwana la iketsa ditlhapi re setse re batho kopetse tselena re ikopetse manyolo ya sentse itse tsele ganne ba re tsamayang hantle yeah so re a leboa ka tsele makatsang wena o drivang o tswa outside Bloemfontein re beile le ko Facebook re as a belief o ska senya petrol a o sa tsebe tshebeletso ha iyo re tla bonana beke e tlang ke le buile ntate wa ntate wa ka modimo ko re a o rata ba mamedi ba lenaneo la bua le ngwana monna modimo wa khotso a letse hantle ka tsele makatsang re a le rata le rona